How do you pronounce that? Worcestershire sauce? Worcestershire. 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 Worcestershire sauce. Sauce. Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire shine sauce. That's absolutely correct. Grem na dele preveriti z očetom, če imam še kaj uporabne kamping opreme, pa preveriva, kaj bi lahko promet spravili, ker nam ne pride prav, pa bi komu drugemu, in kaj je za bacanje. Tole bo tudi doživetje. Basike se sušijo. Evo, za začetek pa par smeti stran. Cool. Sem pa za noč 15-20 minut na delih premetala z očetom, ne vem, ko se zasila, ajde rečemo 30-40 kg dol, pa nekih še gor, ostaje zihar 40 presortiranega, pa še ogromno drugega, počasi pa bo. Boli me res, ne moš verjeti, čisto dio. Ok, malo počijemo, pa grem pa tamle prebrskati, kaj sem dol prinesel. Vzeti za majonezo, pa en kratek sprehod. Nič luštno vreme glih. Megleno, ampak bo malo sonček. I'm trapped inside a fake reality. Better days will never come for me. Trapped inside a fake reality. Better days will never come for me. How can I be honest with myself when I'm always playing someone else? Čak da vidno, gdje se to probam. Pa probi še to. Moram reči pa, da je ta bolj. Ta je ful bolj. Ta se ful lep. Čakaj malo to. Ja, ta se pa ne tok. Ne, ta se pa ne tok. Ja, ampak je pa To vse. se pa kar nalima, skoraj bilo kot zigno. Sam je pa tako dobro občutek tole, a? Ja, fajn. Čak bom zdaj več, ampak to bo. Satisfaction. Čakaj, da vidimo to. Ne, ta je bolj, ta je bolj. Meni ta fajna, ker je tako ping, ping, ping. Ko lušen. Čak, to bo, a to bo se na mislu stalo? Ne. Ok, zdaj dobro. Ej, poglej. Let ta, na. Pik, pik, pik. Kako to dol dobim? Dobar, ja. Moje prste dišijo, nisem pa nič, Ja. nisem pa nič limast, pa mislim. Ej, tako je tako. Pik, pik. Dobar, ja. Pa pokličeš. You got me feeling so dumb, stupid in love. When you go, just say so. You and me
En lušen stekec imam še za uporabiti, bolj mehen je in bi lahko z njim en test naredil. Na en posnetek oziroma na en recept sem naredil, kako en tipo marinira steak v Worcestershire sos, se pravi Worcestershire omaki. Dajmo to razpucati. Ni Worcestershire neki, tudi jaz sem sam dolg take probleme. Worcestershire sos, Worcestershire omaka, Worcestershire. Je pa zaradi teh problemov z gorjave se polkrat to krajša po svetu na Worcester omaka. Ne vem, če bili krajani iz tega mesta Angliji zadovoljni, ampak ok. Vsaj bolj se zastopno kukrs kaj takega. We gotta use this 1 drop of Worcestershire. No. Ready, set, go. We gotta use this shusha. I don't know. One just star shine. What? Yeah, one just shine. One just shishara. One just shushara. Okay. How do you pronounce Worcestershire? Not like that, that's for sure. Americans are obsessed with Lord of the Rings, Harry Potter, Mary Poppins and all that kind of thing. When we refer to the word the Shire is a county, aka a state. So we say Shire when it's by itself. If it's put into something, then it's shire. For example, Lancashire, Gloucestershire, Leicestershire, Nottinghamshire, Derbyshire, it's a shire. So this is named after a town in Worcester. So Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire sauce. Worcestershire. Trying to say it myself. Worcester is it's located just south of Birmingham. Have I been there? You have been there, yes. It's not too far from where we went to John Bonham's grave. Worcester. Worcester. Think of rooster. Rooster. Ruster. Ruster. Worcester. Worcester. Shire. Shire. Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire sauce. British people will be very, very, very proud or very respectful to Americans if they can pronounce this correctly, because you guys sound like idiots. Bo pa takole to. Steak, ki je res bolj mehen, da ne bo škoda za test, ampak mislim, da bo kul. Bo tako manjšo posodo, tako veliko je to. In bo šlo marinado Worcestershire sos, Worcestershire omako. In ne bom s tem šparil, bom probil kar cel steak preliti, bom pa tile pol stekleničke noter dal, pa pol obračal. Zakaj? Ker mi je bila tale omaka zelo pozno predana. In kar se tiče roka uporabe oziroma uporabno najmanj do datuma. Tako da tole prelijem, dam v hladilnik za skoraj 24 ur. Bolj točno nekje 22. Je pa ta tipo delo tester. Mariniral je 24 ur steak, ga spekel, je bil baje vrhunsk. Mariniral je en teden, je bil slabš, pa mariniral je en mesec, je bil pa, lahko si misliš, za nič. Bomo probali. Omake ni škoda, bolj da nekaj probam, kakor da gre za bacanje. Tiste steak bom pa tudi pojedel, vse mora biti, kot je biti pa narobe. Marinada, ta prava omakca, pa jutri verjetno usuvi za uro do 2, pa na polno za barvo, ali da pa kar direkt na polno. To sem še jutri odločil. Zdaj bom pa to na pol ure, ne na pol ure, na uro do 2 bom obračal, pa čez dan, po noči tako.
The next day. Jaz sem zdaj ta stekec lepo mariniral, pa lepo obračal na uro do dve, ponočil, da ne. Ok, din enkrat, ko sem šel na WC. Pa da vidimo, kak je. Sele zjutraj. Se grem pa oburit. Kako sem. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking. Ja, barvo sigurno pridobil. Je mehkratov. Von ni tak izrazit po Worcestershire omaki. Ampak to je pač zaradi same omake, ko ga bom s to brisačko brisal. Mislim, to ne bo tako izrazit. Sem ga pa res lepo po vseh 4 straneh konkretno mariniral. Zdaj pa nekako imam idejo, da bi stole kar takole kot nek kvader zvakumiral pa sovil. Sicer bo to težko zvakumirati, da bo tako star, ampak mogoče se bo povrnil v prvotno obliko in bo pol tudi lažje na ponvi. Seveda med sovijanjem bo 54 stopinj od roba do roba, z vseh strani, enako, 54. Pa klasika počivati, v tistem trenutku bo zgledal grdo, pa sam napolnil, da malo barve dobi, mogoče manj škorice, pretiravati pa ne smem, da ne bo pridobil, ampak se ko počiva, veš, itak zgubi temperaturo, pa se prav pečen, oziroma ta prave temperature središčne bo že, pa ga bo pa tista polnoca sam še ogrela, pa mu barvo dodala. To me res zanima, kako bo. Je pa res en tak, niti ga nisem zvagal, pa se ni tako šohaš, mater ga bom zvagal pol. Bi pa ocenil tole ene 20 do 30 dek. Sploh zdaj sem zdi, ki je malo srkala. Kar ne moram nehati tole počiti. Satisfying. Ok, gre še nazaj. Opa. Gre še nazaj za kako uro pa pol, maksimum 2 v hladilnik. Ta čas pa iz druge stvari uredim. Se abrijem in pripravim sovi mašino. Ok, tole zdaj mi 20 ur mariniranja v Worcestershire omaki. Zdaj pa prva stvar usušiti. Temperatura je, sicer bo padla na 54, ker vedno na začetku je tak šuš, da se greje, pa prilagodi na želeno, ki je 54. Zdaj gre pa kar kva, steak v kopel. Zdaj pa vsaj urco, mogoče kaj več. Čez uro naredim kontrolo. Končano. Zdaj gre pa tole ven. Nekaj tole moj kaplal, nekaj malo obrisan. Nekaj krožnike vam oteži.
In pa še tole. Ja, zadeva ne zgleda ponavadi lepo izsuvija, ampak ima kar lepo barvo. Worcestershire sos. Odpret, pa obrisati. Ta tekočinca bo pa tudi pasala za opolno, veš. To ni ne za stran. Von ima izredno lep. Izredno. Probal pa še tole preliti, brez da... Ok, super. Brisam z brisačko. Zdaj pa polno pripravim, pa gre na polno. 54 stopinj, komplet posod, tako da samo malo na polno, da malo barvo dobi. Moram pa malo pustiti, da se ohladi, da ne bo po na notranji središčni temperaturi pridobival. Ker pa steak ni ok. Petnajst minut je min, zdaj pa akcija. Gaze the greens, gaze the greens. Mater se kar razvleče okoli, tukaj mehk. Moram ga probati takoj. Zelo sočen. Tale Worcestershire sos omaka, je tak prijeten okus. Mislim, da sploh ne bi bila potrebna kakšna druga omaka, zraven ko sem razmišljal, da bo naredil. Gremo na krožnik vršiti. Tole bo krožnik, malo domače salatke. Zdaj pa najprej krmijo v ponvi stavil. Malo bila oljčka, domače zeliščno maslo, česnček. Tako na stran. In pa obvezno sojni cvet.